kwakira umwaka bawurasa umwaka wa 2025 kabisa, tukaba tugiye kuwinjiramo. Urabona ko hano turi ku mazi, aha ni Serena Hotel kabisa, aho tugiye kureba bawurasa kabisa, barasa 24 ivaho twinjira 2025. Urabona ko ari igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi muri rusange. Urabona ko amazi kabisa, ikiyaga cya Kivu cyuzuye abantu, ari uruvunganzoka kabisa, impande zose zigiye zitandukanye. Reka mbareke rero mwirebere uburyo barasa umwaka wa 2025. Tukaba tugiye kwinjira, turi kubarira amasegonda ku minota, amasegonda barataruka. Kabisa, ubona ko abantu benshi bitabiriye kabisa ku buryo buhagije kabisa, bitabiriye kurasa uyu mwaka kabisa wa 2025. Aho muri bimeze bite kabisa?
ibigori birahiye aya reka rero tubifurize umwaka mwiza n'umwaka w'ibihumbi 2025 abatwinjiye mu wundi mwaka kabisa tumeze neza turi bazima. Niba rero uri muzima kora like ndetse ukore na share ndetse ukore na comment yawe maze ukandi nzogera kugira ngo dukomeze tubane. Nge ndi Emmanuel, iyi ni New Zealand Rwanda. Ciao ciao kabisa, dukomeze tubane ubundi duserebure umwaka wacu. Komeza rero ubane natwe.